emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwenganwami soloze emoyeni bakithi kuyatshisa singethi emoyeni yethu kubuhlungu emoyeni bakithi kuyatshisa emoyeni yethu kwenganwami soloze emoyeni This is another edition of the program, the Zipra Liberation Archives, and today we are bringing you the program from Elupane, Egomoza, abanye bathi kusemaguswini yikho lapho esabe sikhona namuhla, and our guest is ubaba uJoseph Solwayo Moyo. Ibizo lempini kwakungu Ishmael Nongo. He will be sharing with us his story as a liberation lokunenginengi okwenzakala khona ngale. Mina ngaba mbambugatsha mina mdala sembambile manje singenza njani ngathi hayi man ngabe leke ngikoqile kuzela ngithi wobro wamdala ngapha mbambugatsha ngabe leke ngikoqile intambo lana ngigoqa leke ngisenzisana sami ngapha mbambile kwazi wafika lapha umdala wafika lapha eduze wathi kuyameka khona ngathi kuyameka wawethatha iro yakhe efike ifaka lapha ligqugquzwe nakho ngathi lapha kuflat mdala awubuya kwamdala kana efike isima lapha ngathi khona lapha nginombhobho silenhlamvu wathi hayi lapha so right wathi manje ngathi hayi manje mdala ngcono ngizwe lapha waso usele kuyiphisa usuka lapha nje ukuthi siye ku Riverbank lapha ngabe ngitshona mina hayi mana mdala ngabe ngikhwela so ngathi lapha mdala so uhambeka lapha nginja sabe sidonsa idinja sidonsa sayikoni sifika sima lapha ku Riverbank sabe sihla lapha lo Josephat manje yona mdala uzachapha wathi hayi kwakulomnye fisherman sasichapha samthole phakathi wathi hayi mina ngiyekela nini sonza bonke izinto nina hambani sesilandela sesikhamba lebini upstream sesithola abana bayela sebemanga nayi sesibuyile nabe sesiyawela le madoda sabe sisuka lapha ke sesichapha ebusuku bonke indawo sachaphela kuyona lapha la sachaphela mayina indawo kuthiwa isimangani kathi sa ewankela bona bona sachaphela kuyona la indawo na kuthiwa isimangani safika sachapha lapha la ke ngale asachapha kule ndawo ngikhona ngoba uZambezi nxa usuka phezulu lapha uhamba usiya ku Riverbed wathatha 30 minutes then ungachapha lapha futhi usiya phezulu uzona sasichapha emagojini ukuthi amakhiwa angacabanga ukuthi lapha sichaphile nxa sichapha so yabo uhamba kule hlahla ezabe zimile so then ilitshe uthi uyachapha phambi kube lelitshe uyawuza igiqika bethi phasophi ilitshe khonapho la usubamba kwesihlahla so uza ukuthi lizathi githi lewela kuZambezi phansi in fact saphumelela ngaleyo night ukuchapha sachapha ke lapha sahamba siwile at least sasesidini usuku bonke kodwa sahamba from sachapha umgwaqo we-Deka Drive safika kwe-ticket kwabo salala ekuseni kwasungama 4 saphumula sangena ke saqhubeka ke ngaleyo ndlela safika ewange indawo okuthiwa kusele eresearch lapho safika senza khona ibase yethu khona lapho ngoba i-operation yethu yayiyona lana and the mission wethu was our role was to mobilize and conscientize the masses about the aims and objectives of the armed struggle lo reconnaissance sasikuthunyiwe ukuthi likhonjezeza ama-masses lapho libatshela ukuthi sokule impilo lapha enje njalo sesiyahlala phakathi anti amazipra laphana during ngama-74 kusiya phansi le babe balutshwana so ama-strategies abo babe betshaya kwane hit and run bazotshayela ikona senkambeni amabhunanti babe camper along the Zambezi River bachaphe kabla amagorilla bafike babona ikembe yakhona bathathe konke isketch bazoyenza ama-drone raid babe balutshwana babuyele futhi bayibhesa ngapha eZambia manje lapho i-strategy waso ukuthi asingene phakathi siyehlala ama-masses like what had been happening ngale ngapha eMozambique so ke safika sahlala sabhesa kina leyo ndawo sakhonza manje labana abantu they are hard not to crack labana amanambia babe vele bengabhilive ukuthi umuntu omnyama ngathathi lizwe but sasilama zap contact sasivele swanikiwe ukuthi singafika endaweni enje sicontact ubani singafika endaweni enje sicontact ubani and sajwayela indawo lana sibili sasi operator from that kwesimangani sizofika ngapha airport lapha eMabale that was the operation area there ngo-1976 kuyithi unit yakayisa uku-operator kwelana indawo sabe the contact ama-peasant ama-masses sibili amaningi lezikolo laphana koMabale labo odinde laphana ezikolo labo chief
safika chief Dingane. Then during that time sasithi ngeke sihlale madoda saye ngani in fact so mission ukuthi thina sasikhulisa reconnaissance lokuthi sikhona thina sasithi singahlala singazange senze i-operation vele akwenziwa lokho saye ngana sa command wayesala thina sathi sonze kwenze lokho asike sizweni sizemakhiwo sahamba lapha eGurambila ezinsuku safika that was our first operation samele imoto zamasotsha amasotsha lana ayithi nxa ekuseni ngo-8 apatula hamba embayisuke wange embayisuka ngaphi kuthi ntambama besebuyela with that information so lapha eGurambila into yonke umgwaqo kulomgwaqo ngapha umgwaqo waphansi kwakuyintaba bayibhola intaba lana so ngapha vele ungabalekile ngapha ukuthi vele nxa ukwaziwa eGurambila lapha then sasithi hayi wena commander abezinye izinto asike senze usitshengisa ukuthi sikhona safika lapha kundoda kuthiwa nguChangu wayechaya ibhazuka la ndoda lwana ngathi in fact kwamba sesikhona sisenza ibhesi research saba le ibhesi futhi ngapha eNyantuwe kwakungathi kusa iqhaphozi so phakathi kwalapha vele kwangajayela ngofika kambe sathi senza ibhesi yethu khonapha so sabe sikiyengana thina ukuchaya kwezinsuku kwathi kwakulo muntu lwana oyihambe ephethe iganjib lana ekuzeni okuyohamba ekhangele sabe siba ambusha kwabasebebuyele wange sabachaya khona phakathi bathe batshela khona phana imoto lana yatsha khona phana sabe sibaleka ngathi sesiwaqalile amakhiwo bathe bazodinga umzila bezodinga umzila azange babuye bona direct bathuma abe-intelligence yabo nxa bathuma labantu babe banika amakhadi abhala ukuthi uCall Wall usebenza ko-Call Wall anikusoselo Call Wall manje vele sasesimobilizile ama-youth lawa ukuthi vele la ama-youth vele lapha vele kwakungeke uhambe ikhiwa ungazange sikwazi ukuthi lapha kwenzakeleni then uthe one of the days ke kwaba lo muntu wayefundisa esikole kuthiwa kunenekabandama safika kuye silomdala uMoli Dilate uGrutsha sithe sifika khona bana sathi hayi simtshela nje ukuthi thina sesikhona lapha sizo dinga ukuthi sikhulumisane nezakhamizi lapha so wena njenge government employees yakwazi ukuthi ezikole thina amakhiwa abasebenzisa lina so sicela ukuthi wena yiba lathi wena vele uvela ngaphathi mvele eZambia awuyebo vele eZambia zivela khona so sidinga cooperation la ukuthi lapho sincedise bona bangafika lapha amakhiwa bakubuza ukuthi usibone ukuthi awusibonanga savumelana lo baba lwana from there asa-operator ke kuthi bale ndawo yabo abenza ngesindebele antu kuthiwa kulo mbuyiso benza kuthiwa iziperu sase siba khona lathi khona apha endaweni zangikhona sifike nje ungafana khona kusitshele ukuthi zwanini lapha kulabantu esingabaziyo la sibese sibabiza labantu sithi uthi usebenza ngabathi hayi nisebenza ko-Call Wall asitshengise sibili usebenza ko-Call Wall lapha-ke hayi lapha sibuyile nje ukuthi thina sikuthathe easy singakananzeli ukuthi kathi izibhayi laba bayaripota ngalo ukuthi labo abantu bakhona phela sibabona into esibili this is this abantu labana saba mobilize abasizwisisa amanazi babengazwisisi labana abantu amanambia babengazwisisi beze ikwenza babe khuni it took us about sangena lapha ngoJuly August September October hayi baba sebesizwisisa but kwakulama zap contact abasazi abadala bakhona sasivele sidila lapho one of the days sesihamba ke sesitshayela amakhiwa lana lapha sesiya kuthiwa kuse emakwandara lapha sanikwa ngumlimo sebekhipha ama-unit amabhunu ukuthi asesibapatrol nxa ekuseni sithi siyahamba sasifuna ukuthi siye esitolo kwesabulula bahle bathushe khonapha bayipatroli amakhiwa labantu abamnyama nje thina sizama ukukrosa umgwaqo bona bahle babuye nje angathi azomgwaqo kwakuyi indlela nje uthi uChankathi athi nankana amakhiwa sije start cover bahle babuye khona apha ngedirection yona sije start cover nje lapha le mountain iqaqwa ngilaba thina madoda bahle bejayiwe
amakhelwane edlula laphana vele sekusekuthatathi sakivula ifire sabachaya amakhelwane labantu kwabaleka 1 km babengu9 kwathi kwabaleka 1 laba abanye sathatha izikhali konke inhlamvu sathatha konke sazifihla amakhelwane ahlezi ukuthi abantu laba they are still there. They sent more information ama-agents ukuthi bazodingisisa sibili ukuthi exactly where are these people. Kuthi ngeyinkathi ngoba sasichaza ngashaka ngoba sibuyele ebhesini ethi liyana eresearch. Khona sabuyela futhi eresearch. Ngale research sasingayenzi ama operations. Sasibaleka sibuye ngapha phezulu. As far as date ke Marisity Brothers lapha. Ngoba ngicabanga izinsuku sasicabanga ukuthi siyethumba abantwana eMarisity Brothers lapha sathi abantwana siza crosser labo ngaphi. Ngoba siza crosser labo lapha kuzasilimaza. So ibhesi yethu ibekho yayingaziwa ngumuntu sasingabonakala thina into abayangikhona ngale isilopile ngapha isilantile so siye ezakhamizini kwakulomkhombo kwampoyo lapho sesinatha khona nje lezakhamizi but zonke izakhamizi zazingakwazi ukuthi vele sibhese khona but thina sasifike ebusuku endaweni khona akho wasibone mina. So amakhelwane sesiwachayela lapha sesiyako emakwandala kosiyabulula madoda that is the information ukuthi yesizwe phela ukuthi ngamakhe abonakala yini. So kungena ubani nalo umolo uGurusha lo Chunky nasesala abanye phandle la sebengena esitolo siyabulula bafike bashiyela ukuthi ama CID yafika lapha vele kwensuku bagcwele khona lapha bafike labana anti izitolo ezifika uvula umnyango so bafike bame khona lapho omnye wama ama CID nawe ngena kulesikole sasesikhothi isikole sana ukuthiwa kuyini siseduze nje lesitolo sikasiyabulula ngabe ngena ama CID labana bona balanda ucounter bana bethi vumbu bathi ungathi bafika bakhuluma la imbe bayibuza ukuthi amagolelo la bona la bathi check laba baphuma la banse babone bathi hayi yebo madoda manini abani ngobani uChunky lo Gurusha abantwana besikole sebephuma sebenyakazela sebehamba madoda isebenza ngaphi thina sebenza endaweni nje ngicela sibone amanokuzana lapha ama-ID okusebenza kanti balama ID yani akuthi bangama CID manje lapha kathesi ukuthi vele nxa amagolana bediscover ukuthi lapha CID vele sebefile uGurusha wesethi nxa emnika lana sithi ukhangela i-ID yana umuntu uthi pheje kuthi ushuthe ngapha ukuthi lokho ukuthi baphume simthena kanye bahamba amabhasikili lwana hlathi ngebhoda ama-toilet uGurusha ibona CID ukuthi uyaphuma ngale athi it's too late athola umuntu sokuntantalaza sezaba umuntu amseke kade uzamdula nje zophatha ngoba abantu azokuhleka athola ukuthi vele akusadubuleki uzadubula abantwana wahamba umuntu lo ngabe ebhoda ngapha kwetoilet uChunky la sithi amkhangela bahle bahamba abantu labo nya madoda sebesuka lapha sebesibalekela abantu ngathi ngabe umunye uvala umnyango lapha lathi vele aliphumi la lingabe buza abantu ngabe umnyango ungavalwa ngathi baphuma phakathi lathi bisani lapho umunye uhloba ready asesolana khona lapha ukuthi the mission failed bahamba laba abantu asasuka lapho ke sahamba sangabi sithe kwesinye sathi ngone siyebona uChief Dingane lapha umuntu omdala ngeke operate endaweni yakhe singazanga siyefika ku-engine yakhe amatisha esikoleni samabale sathe sifikile kiwo safika ke kudingana induna sathola abantu banatha amashekisheki la asafika sangena athi hayi sifuna ukubona umdala induna lapha athi hayi ngenani ngale ndlini abamtshela wathi hayi batshele bangena sabe singena khona basingena nje sihlangana le moto iyaphuma khona lapho sibuza izakhamizi imoto le bathi hayi lo vele simjwayele hayi isakhamizi akithi la kade abathi ipholisa elungisejenedate lathiwa nkomo thina sithi angubona bathi hayi lo siyamazi hayi singalinceda sama-approach hayi mina hayi ngivele ngisakhamizi sakhona lapha nje ngisebenze edate ebrewery lapha yebo kade amapholisa uyisakhamizi wakhile but bona sebemdefenda manje ukuthi njengoba nayisakhamuzi bangavela bathi thina simdubule they are in for it
yabona ngasithi hayi right no problem hayi xa limazi zakhamizi asingene kudingana basixoxela mdala sesikhona endaweni yakho siya-operate njani lapha sizama ukuthi singabantwana benhlabathi sisuka sesiye esikole emabala esikole emabala vele amatitsha ayisesazi laphana ngoba kulomnye utitsha futhi owayelihlobo kulabo ngapha ngaphansi siyechana kulabo abadala kuthiwa ngomthandazo ngodonga manje bengambuza ukuthi kade laphana endaweni enje kulabantu abathiwa abakodonga wathi hayi labana abafowethu abasebesazi sibili abana lokudla sebesilungisela manje sesiphuma lapha kade sesimtshela umdala sesiphuma hayi umdala kulungile wasivumela sesisiya ngaphi esikolo nxa singafika esikolo midway ijob yabe isikhona kanti umntwana uchaye laphana ngemota lana yanokha phambi wathi wagijima wathi wa-alama ukuthi hey ama-terrorists siwabona kudingani ihelicopter lana sitshaya sesiphakathi midway ishiya esikolo yafika yaround yayehla kudingani kanti laba kuba ngamatholi baqonde elokuzeni esikolo nya sese-approach isikolo abana singene ilanga lanje selintambama nje kulanda ama-5 kana nxa sifika laphana ihelicopter naso sisiqonda khona besikolo singakakhulumi lamatitsha khonapho kwathi kwaqalisa ukusequla ama-bedford layo sebuya ngale didi nanko ukubhombadela sokuphezulu ama-helicopter kuluzimzimu kulesibholane khona lapho indawo yakhona yayiligceke so thina manje sazama ukuthi sithathe i-camouflage ngokubhoda lama-classrooms akusayenzi ngale infantry ye-Rhodesian African Rifles ya-advance nxa sisuke esikolo nje kwakulensimu khonapho nje weqela uthawo ngale ngama-helicopter vele akusayenzi kwakuthiwa omunye uJames Phiri wayephethe i-PK uchank wayevele ngebhazuka manje lapha kwenzakaleni saqalisa manje ukuthi lapha akusayenzi ifire kwi-helicopter kuthe kusiza ukuthi ifire lapha sasilama ama-piercings injuries ama-plates angikhona achayi but ukuthi ayibhobozelani ama-helicopter kodwa nje ukuthi ayingachayi iglazi-ke yayingayitshaya madoda siphume lapho sabe siphuma matisha lapha wohlani ilale phansi lapha livele lingaphumi sithe masisedlula isibholane abantu laba nathi bayakha amanzi ama-gunship amalokhuza ahlaqayisa ukudubula phezulu ama-helicopter izakhamizi ziyapha zona zithi kumbe igame ziyabukela lamhla zahlangana babona kutshaya inkomo zisiya kwale kufuka uthuli lapho kutshaya khona i-gunship ibullet yakhona izakhamizi zihle zingeliswaha noma madoda lapha sihle sihambeni kodwa singabaleki azivazi ngale imota ziyabuya ama-bedford infantry bafika kwamana esikolo bahle bayehle amagoli angene khona athi nasathi amadoda ayosibaleke lapha ilanga zesiyatshona akwenzi bayasidelela kwakule range yentaba kwamana emabala esikolo ngathi sinxa kule kusesekhona safika sithatha icover ngale kothango sabayekela baba bona bathi balandela thina bathe bethi sebesibona ukuthi kade kuma-50 meters away sabathunqisa amathitsha sasawathi lingavela lisuke lapha lihle libaleke ayikho into libe lapha futhi once khona lapha lina lihle libaleke lingabi lisaba lapha sabachake lapha sabachaka sibili okuzwayo sake sangena irange lena sawuthidilwa ngithi kuphela ukhona kuthiwa ngusikaka wachaya la umlenze wathi asentshayo samdonsa kuphela vele samdonsa zahamba ukuthi kwasekusuba sebusuku saphuma le kuleyo Berkeley kwathi kunjalo ke vele sesenze i-recruitment abafana sasesibaqoqile ukuthi vele sifuna ukuchapha labo siya ngapha eBotswana ithele uBerkeley siyenzakele sathi laba madoda ukuthi vele akusayenzi la laba zofanele sihle siphume nama-recruits lawa ngoba lapha vele sokulomonakalo umissionet was to sizwenza i-reconnaissance. Our role was to make reconnaissance, mobilize, and consider the masses ukuthi ama-objectives, ama-aims and objectives ase sesiphambanisile lapha thina so kumele ukuthi ade sisenza
sithatha ama-recruits la ngoba quite recruited a number of guys or almost 200 esasuka labo lapha athe sibalekeni la sabe sibuyela futhi ngaphi ebhesini yethu la ngathi singaka ba-recruit sesiba-recruitile kodwa sabuyela ebhesini yethu lana elusetshe lapha kanti amakhiwa vele sebedobhile ukuthi abantu laba sibabona benjani bengena kulintaba sifike lapha sidinge nje information kanti kwenzakalani lapha kwenzakalani lapha zakabe zithi akulalutho the very morning so kuhle ukuthi uchoke isport lasa singabafana phela sakhula sisengakwambo kulomuzi okuthiwa kunoJosephine vele ngase ngijwayele ngafika bathi asilamuntu esengakhomba yami la sasilama i-rice la ngisengibasengela uchago sebesijwayele vele kanti amakhiwa sebedobhile information ukuthi very best day sifike bathi akulalutho sisuke ntambama amakhiwa ahlaba uyazodeploya kwabe emthonjeni lo sikhakiwe lezakhamizi bahle badeploya kwamba thina sivele ezakhamizini ngale sidlule lapha kanti amakhiwa kudala edeploy kwakusebusuku bona bafika ezakhamizi ngale sebehle bafika bathi vele kona ukuphuma la kufa kuphela nasike ezakhamizi zana kathi lapha kwenzakalani kathi hayi akulalutho ikathi namhla lakhanya ngathi lidande wathi hayi akulalutho kwenzakaleni ama-social asibonanga kanti ama-social afika athi lapha vele wayaphuma kuphela libatshela ukuthi ama-terrorist akulalutho la singene sifike ngokudeploya kwethu sihlale ebhesini liya kuthe kuseni sivuka kuhle kubuye amachopha sithi ayadlula sithi engce ngapha ekuseni kunje bachayile le Kariba kwahle kwasekleyo nale intaba yena le kwahle kwabuya lokho okuyihanti hokhanta abantu abasithi islay kuthwele napalm kwawufela ukuthi ichaye khona lapho lapha esasikhona ebhesini yethu yacha nje njengapha mbele sibayeni sami lapha inapalm madoda kwahle kwaba amabhokhana ahlafika abhomba intaba la kanti babhomba nje saba lelakhi bachanje ecela intaba yakhona yayinkulu sibili bona ukuthi ba sport position ethu ukuthi balaphana ayizanga bakwanise sagroupa manje sathi madoda la sokufiwa intaba lana ngapha iyendlele but ngale isilopile so sasisehlela nje kuyo ngale sisenza amakusisa nxa singahlaselwa nxa amagoranda libonta nxa enemy ngathusha ngapha singamela thina sibone ngale kwakuhamba kusibale lentaba nje amalokuzi sasilama grade kuthiwa i-smoke screen amakhiwa asehle intaba yakhona igudla umfula kuthiwa ulukhuze ngale amakhiwa asehle fika deploya ngale emfuleni sephansi yena siphezulu madoda laba kuthweni asichaya lapha avela kula plan fine asibachaye nini ngale iye copy uya advance uthi advance sayikhipha ifire azayikhipha ifire nxa sikhipha ifire ba communicate bombani lapha bathi babombe in fact salehlelo ngikrushana umoya wakhe ngimbushana wafela khona lapha sezifano is coming very heavy thina ngapha ama supplies angapha ebhesini yethu esenyantuwe sayichaya inhlamvu baba zaphela leke kubhonjwana khona lapha inhlamvu zaphela sathi madoda awusela plan la asichaya asimanye vele sehle basiyehlela khona lapha asibambane nini sake senza ama exercise ukuthi lapha sehla lapha ngasesihlaze enemy singacheli madoda lapha sokurongo nxa sesiphansi laphana siyaphosa ama screen salandela ucommander wethu kwaMpunzula sabona vele kasekho sehla kuhle silobhatshiwa amabhuni bona babengaboni lewe sithi anti ama kuzaleke bomba intuthu lana kulokuza ngoba kwabhonja intaba yakhona yabhonjwa phela intaba la akho ukudlala kwango-October 1976 I still remember the date kodwa nxa ngakhumbuli kwakungo-October but ngaforget i-date sehla ke sithe sesiphasi ngale safika sahlala sathi madoda lapha manje sokusenziwani amabhuni alabona lapha naphansi sabesikho ama smoke screen bangaka i-smoke screen ligrenade yanothi nxa uliphosa intuthu yayihlala 5 minutes ungaboni okwenzakalayo la sina bese benjengalapha esibayeni sami laphana
sabe siphosa amalukuzana bokwahle kwabamba intuthu sehla sibambene sehla amakhiwana layo bayithuka ukuthi kade bethi kathi mina babecanga ukuthi mbe kubhonjwa ngapha intuthu yokubhonjwa lapha ukuthi saseva nje ayikhali nethele sabe sifika singena umfula lwana ulukhuze ngomfula eceleni kwawo semfula